این لحظه خاموشی به خاطر قربانیان جنگ در اوکراین است. سفارت اوکراین در تاجیکستان در سالگرد آغاز حمله روسیه به این کشور در شهر دوشنبه نمایشگاه عکس‌ها از پیامد این جنگ را برگزار کرد. در نمایشگاه نمایندگان دیپلماتی خارجی مقیم دوشنبه و شهروندان اوکراین شرکت داشتند. نمایشگاه در صحن حولی نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان دایر شد. Мы вспомнили этот тяжелейший год в истории Украины. ما از این سالی وزنین‌ترین در تاریخ اوکراین یادآوری کردیم. ما می‌خواهیم که آدمان از حقیقت آگاه شوند. فعلا بیشتر از 140 کشور دنیا از اوکراین پشتیبانی می‌کنند و این جنگی را که روسیه بر ضد اوکراین می‌برند ناعادلانه می‌دانند. من می‌خواهم که همه این پشتیبانی ما را ببینند در همه جا، چه نیویورک در اسامبله گنرالی، چه در کیف، چه در دوشنبه. Нашей страны в любом месте. Или это Нью-Йорк, Генассамблея, или это Киев, или это Душанбе. руслана 6 моҳ пеш аз оғози ҷанг дар Украина ба Тоҷикистон омадааст. ҳарчанд дар Душанбе ҷои кор дорад ва бо хонаводааш ба сар мебарад, аммо аз вазъи имрӯза дар кишвараш ранҷ мекашад. Да, контакт с мамой есть. Проходит жизнь, тяжело проходит жизнь. бале бо модарам дар алоқа ҳастем, вале онҳо зиндагии мушкил доранд. барқ нест, тез-тез барқро хомӯш мекунанд. модарам барои амнияти худ, манзил, ҳамсояҳо ва кишвараш дар ташвиш аст. онҳо ҳамеша дар ҳолати афсурдагӣ қарор доранд. зеро мунтазам бонги хатар садо медиҳад. мунтазам мушакҳо ба болои сарашон мегузарад. мунтазам дар хабарҳо даҳшати ҷангро мебинанд. аз ин рӯ ин даҳшате аст ки модари ману ҳамаи украиниҳо зиндагӣ мекунанд. Поэтому это очень ужасная ситуация, в которой живет моя мама и живут все люди, которые сейчас находятся в Украине. дипломатҳои кишварҳои хориҷӣ ки дар ин намоишгоҳ ширкат доштанд, бо пуштибонӣ аз Украина суҳбат карданд. таҷовузи русия бар зидди украина нақзи дастурамали созмони милали муттаҳид ва қонунҳои байнулмилалӣ мебошад. дар ин шаке нест. ба таври драматикӣ паёмадҳои инсонӣ дорад. қарор буд ин намоишгоҳи аксҳо дар меҳмонхонаи Серена баргузор шавад, аммо дар охирин лаҳза ва бо сабабҳои номаълум ин чорабинӣ ба бинои Иттиҳоди Аврупо дар Душанбе кӯчонда шуд. ҳамчунин намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва сафирони кишварҳои пасошӯравӣ дар ин намоишгоҳ ҳузур надоштанд, ҳарчанд дар сафорати Украина дар Душанбе гуфтанд, онҳоро низ даъват карда буданд.